Alhamdulillah man ke dhenai Karbi Anglong Autonomous Konsilasi ang kali mangli ike rosono masih alami pantang sungkali kadang leta tuning dilo kadang leta azab lapen alami pan kang sungkali along aldi katiti dunia pasti tuning dilo Kenapa masih itu GC ice program di Hangzhou tu GC long live GC long live GC cepat pading nama GC cepat pading nama GC cepat pading nama Hembek long lagi Hembek long lagi Hembek long lagi Ame hang pe tek bek la ke inglong phola pen klim ta phino lai ta ki la ta la se aphi bang ke kar biang si aphur ke mol tum chini nangi no no ke mia tum ke hola so hembe ke hang isia song nang dolo hembe ke hang nang song nang dolo la pen jala so hembe ke hang bang ke in the banner of the autonomous state, in the name of the autonomous state, hempre ka main pen sisia political party nang song. Nang sing ne pen api kese mata chelal florason si doklo. Meeting tom pen hadake PSRP si doklo. Alamata kaprek la pen ke hadake kaprek la sobanta. Lasi potap sono to pia kai la pen ke Gandram timung tum ke senga kese halaso kapan tang long le de je phan penan ka kham che do halaso dil tum ke dan nang lo non dharam singh tera ke hai apna me mile parin ECS barim lo kar bilat autonomous council la chairman la hala phan dak seng long le tong kam kam along seng long le kese seng long le कैसे के मिथेन तोम वेट नहीं पु आमात नीली धरम तरण पेट मुकुल थारा भान सेक्रेटरी भा चोइंग सेक डागलो नीली दा धरम तरण भना चोइंग सेक डागलो इंसेक डागलो मासे प्लस फोर्सिंग जिसो के आइलो ला पेले तो बोलो दामेलो ला सिनी लिखा था पु कार बिलो बचा लियास कि ये प्राइवेट इसीना से तो नहीं अच्छा कौन ब्रेक पिक पु हम ब्रेक पेंचेंगलो आका पे कार बिलो बचा ले सो तुम kace song anso cek tangko lake kese tai isi vet sida nai cingrum lagi sida asin bol ke nil kacuning ni ke je inglong phokil tap sida vek ni ese ame hanga petek vek atum phanil tum lang flop nang ni halsoge protap sondo to biak hai pen dan ngati mong tum lapen are sang ho tum alang tum halsoge sengka ame hanga petek
la sokar bi lo chala song kai litum la bang ki tia ta litum ala bang ke lar pinang ni alam de alam litum ko anam plan dia dalam maning dudeti. And we will hold this 51st annual Joint Conference of the Kirby Student Association, which we celebrate as a Golden Jubilee closing ceremony. I think upon implementation of the Article 244A of the Indian Constitution, automatically there is a constitutional right and we shall have it for him and for pen. Pini mai cari operasi ni lika coro pon kantung la bage pini aporpa hini pen non an examjin pen ni tum KSA Central Executive Committee Maipu Adun Maipu President in charge of Adun Maipu sir Budho Terang apen alang ni lo kecerap dun sir mohon iki alang ni tumpan pini Miss Ren me apen mai cari pote pot la so opposition alang ni tumpan ni linga so pen corolo Budho ni coro pon itu Kirby Autonomous Council Dr. Liram Rohang ali tu as a chief guest na chitong dun se pot alang ni pan ni so pen corolo la pen ni Budho coro pon itu Elitum education in Kake Mata Ardina Pidun, where Sakya we charge to be Honorable EM in charge of education. Elitum KSA ex-president Mate EM Saro Morsi Kiso, Carbano EM executive member Carbano Autonomous Council. Alang ni Lapen, Alang ni Longacho and the Pinina Tuman, Alang ni Tupan board chairman, ex-president, KSA ex-president, ex-secretary, Central Executive Committee, Tuman Patawe Nili Hinpen, Chorolo. Putot Nili Choro Ponitu, Elitum, Pada Porpai Nipen, non an, Maina Pencepat Dukun, non an, Nada Naini Dukuk, Akia Elitum Kachihona, Argentino, Kancas the President, Alali Pata, Ningat Kopen, Chorolo. Lapen Nili Choropon Tutum, Sing Timung Sar, Kancas Dekom General Secretary, Lapen Alang Litum, Rapet Karsa President Secretary, Kuya President Secretary, KRA President Secretary, Alang Litum Pata, Ningat Kopen, Central Executive Committee Hopen, Alang Litum Pata, Chorolo. Lapen Putot Nili Choropon itu Dima Hasau, Mate Hapong Ben Kewang, Primit Senyum and his team. I would like to thank the Honorable General Secretary of the Dimasa Student Union for coming all the way from Haplo in order to attend the 51st Annual General Conference of the Kirby Student Association. Thank you very much, Bhajan Premit Senyum. And we would also like to thank Dimasa community all the way from this local area. And then the Kirby Student Association would also like to thank the KSA from Guwahati KSA itu mata alang itu kan ikai lopen wabit kami tangan itu open apora cipi lopot Guwahati KSA Gigi KSA itu mata ingat open akiro pilo Jorhat KSA K3 KSA Nobau Bokaghat KSA Golaghat KSA Hojai KSA Lamding KSA Sipsagar KSA Dibrugarh KSA Nobau KSA itu mata alang itu an kai lopen kami tangan itu tongdun pot ingat open alang itu mah kacoro pajero Putot nili coro pon itu Difu Government College Student Union, Lapen Difu Government College Students Tumphan, Lapen Assam University Difu Campus Students Union Tumphan alang itu pada near Propen Kacoro Pajero. Putot nili coro pon itu dak lupa jong youth team Tumphan near Propen Kacoro Pajero. Lapen nili Kacoro pon itu District Administration, Karbeo Deputy Commissioner, SP Police Administration, alang itu pada insabjin program pele napa hanti peacefully la sona napa people no pon alang itu pada ni coro pon itu. Lapen all well wishers, KRB Lochoria song KSA pan kuana na coro Abdul alang itu kuan komam masih na coro Abdul tuman antona men ini mention edu kedat po alang itu an tame ningat propet kacoro pajero. Lapen Nili for that Central Committee Hopen, Hamrel Regional Committee, under Parma Branch President Secretary Lapen, Delegates Tum Doan, Haroghat Regional Committee, President Secretary Lapen, Alalikum under Branch Sub-Branch Tum, Lapen Delegates Tum, President Secretary Tum Doan, Lapen Bogajan Regional Committee Tum, President Secretary Lapen, Alam that Branch Tum Doan, Lapen, Difu Regional Committee, Mate Tirita Omailo, alang itu Bhania Ko Penchurolo, alang itu Sepa Dukpilo, especially
Liton Timung and Nelson Timung alang lito patame niya ko pen churolo la pen putot ni churo politung alang lito makirat do si abe pulotang ke la so conference 51st annual general conference la ketun si hunde ni mention politung Sorkari Gambura and Gambura under Lumbajong Langso Disama number 1 and number 2 and number 3. That is total 39 village. 39 village Arawasora pen Gambura Tumma Pan TSA Mate Kamilo Chole Song Long Po Hinpet Ninga Kong Pen Nang Ituma Pan Chorolo La Check in Hinpet Nang Ipizun Pen Chengok Hembong Gong Pen Chengok Ko Alma Dat Na Chirap to the pot Ninga Kong Pen Chorolo Putot Nili Choro Politung Local dak lumajong langsung KSA branch alang itu presiden secretary itu niat pan niat ko pecoromo alang itu kaki mata ajak tip ladak KSA nang itu cepaduk joparni jopangkap nang itu KSA buat alang itu antar corolo putot ini coro itu all LP school teacher anda lumajong langsung di sama number 1 and number 2 and number 3 40 teacher do alang itu kecepaduk pen alang itu ani kene pen ani ke sampen और ऐसा अंतराल में तुम नील तुम्हारा पचोदुल्ला हमरे डिफू बुकदा रीजनल हारगा रीजनल डिफू रीजनल फ्री तुम्हारा ब्रांच प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तुमता और ऐसा अंतराल में आराम में तुम टीचर तुम मत से नील तुम्हारा स्टूडेंट पुना चिंगोन पे आराम में तुम और ऐसा ना पचोदुल है फॉर नील तुम चोरोलो निगा तो पे चोरोलो लापेन all self help group amene नील mention है उनके दे अपोराम दो all self help group अंदर लोग मजों लांसो दिसमा number 1 2 and 3 alang itum pan ala puru ya tepen cengok khan pen cengok la pen la social work ekrem tek anili tum a video ta tek ngong no ala whatsapp group long ta nang itum ka bi pin nek ching kan comment pen sit tami la social work ekrem la ti alang itum pan ta ninga ko pe choro la si nilitum putot choro poritum da la teacher bang prikya teacher tum da KSA office do ponon ke ये लोग मजों लासो कैसे ऑफिस दो पो बिल्डिंग दो पो हलावी लासो बिल्डिंग की लोग ता सीमेंट हमें 50 बैग्स बस्ता पॉकेट सीमेंट नचराप दुनी पोपो हलावी तो भाग निया को पे चोरो लासी नीलितुम के जुत्सी नीलितुम लापसन सी पुंतुम नीलितुम अमेरिकन का समी तो नते पेन नीलितुम दैट फील्ड हमें field work sa kami ng KMP Populo, open stage sa kami ng KMP Populo, tuwa kami ng KMP Black Topping Pulo, lapen high school kami, alam mo itong education department in pen sa UIPN, ng KMP Populo, la solong, nilitong KSA Central Executive Committee hoy ke, nilitum alang litum pan ningat ko pe chorolo jong si nabunai pi wek po prote la pe nabunai pi wek nak po si nili kabilo chole akong chumbang ahin pe alang litum pan chuning lilo kali protang te dagarap tum ta ni ti hapo la pe KSA ta ani ti hapo la si alang litum pan ta ningat ko pe chorolo la pe nak pi wek nak po si nili pe ta chuning ri polo la si non ba ke last litum lagi ni tu KSA asal aron lo, nang itu mini disi turpen, ini tu KSA slogan kehangi apor nang lelo, judicial step lo lagi, oke, Bengaluru Cancer Foto man tapi itu ready pasti cini lelo, ini tu non KSA slogan kehangi nanti apor lo, lapen lalu lo tangte, belum tanam malin, masih cultural night, ini tu singer mesen dum do o kacopapon alang itu alun kan malin dan ini tu langdun lo na nilita cultural night na langdun ji pini bangke panceng na mo hoto thore ani pati tini lo tuni ri lo KSA long live KSA long live no to the master no to the master thank you very much.